Kako najlažje spraviš olupljeno, trdo kuhano jajce iz steklenice? A. Steklenico napolniš z vodo. B. Steklenico obrneš in ustje namažeš z oljem. C. V obrnjeno steklenico pihaš ali D. Pomagaš si s čajno žličko. Nisem zihar. Ekipi menita, da v obrnjeno steklenico pihaš. Jasna, razsvetli nas. Eksperiment z jajcem ujetim v steklenico nam prikazuje moč tlaka. Najprej bom prikazala, kako sploh jajce ujeti v steklenico. Prižgem tale papirček, takole, in ga previdno vržem v steklenico, takoj pa dam gor jajce. In jajce v hipu potegne noter. To se zgodi zaradi spremembe tlaka. V tej steklenici sem to že naredila. Če steklenico, na primer, obrnem, jajce ne pade ven, ker sta tlaka v steklenici in zunaj nje izenačena. Jajce je preveliko, da bi samo od sebe spolzelo ven iz steklenice. Tudi če bi ustje namazala z oljem ali pa če bi napolnila steklenico z vodo oziroma si pomagala s čajno žličko, to ne bi pomagalo, ker se jajce prej ustavi. Kaj pa se zgodi, če pihnem v steklenico? Jajce v hipu spolzi ven. To se zgodi zato, ker sem s pihanjem ustvarila višji tlak. Pri tem jajce deluje kot čep, katerega zrak potiska ven. Več zraka, kot dovedemo, bolj se jajce pomika proti ustju steklenice. Nenadoma je tlak znotraj steklenice večji od tlaka na zunanji strani, kar povzroči, da jajce spolzi ven iz steklenice. Pravilen je odgovor C. Bravo, ekipi, prijajcali sta si novih 5 točk. Bravo.